Шертме уйғын тұқырмажынже пидірғылынже добровидение фестивалю жылать. Күжалгебевал сакырмыш худырдеть. Унда голос проект жүзем Петр Захаров, Фотий и Романах, янра юратны худкубас телегалараларымра полны палы кубышчызем худшынаще. Фестивале чавашенрень уя фольклор ансамбледе кураганзине хайын пулдарулығы бетіліндерме қадырленет. Уяв фольклор ансамбльне шержеврагынамар унын тулажынже де аван білеші. Егебінде шерімі шулда ішіне гуравызем, Россия халық пулдарулығын тавадивешне ушкыне яда дивешне. Регионзен тулажынже чевашсем ешло бұрнаган шереде тұдыжақ тұқса жүреші. Шерім шул жүрене вақытра, таштада гайза гурдымыр, темле фестивальге де пулдымыр. Халенде бере шавдері пызык фестивальге дет, добровидение сығылат бар, выл берен Санкт-Петербургра. Питер Гулинчердец, и бершав фестивале каймахал шавдери кедет бір хавасланса, чундан савынзах кедет бір. Шавын бегех тірлі юрызыне, манма бұшлана юрызыне де, тажызыне шинерен, хватлын, васказа вренет бір, манзагайнезене зайлять бір. Хальин живезем пидер де бурнаганзине, унда бұхунаган хыназине, илемле жываштумебе, халық фольклоребе балаштарашын. Фестиваль. Дегенде баланде бол. Бірле худшынза, бірле савынса. Хамыр тыван сержыва мұқтаза. Шанат бір еберунда хамра хамыр намаза ямы бір депір. Республика Гларум Валерий, Регина Кубайкина, Надежда Морозова, Игорь Зверев.